Angiphize sasesikhathi namukele temidlalo na-AS coach sathi ukuthi nje impela sonto temidlalo eminye into isechithaka sibonile ke ekudlala khona amaqembu esive nje base ku FIFA International Break akhamba kahle ke emaqembini lamanyenti lamanye bedlala imidlalo yobungani Fakers lapha nje bafana nje basathi usidlala imidlalo emibili yakhona la ekhaya ya host neqembu lesive lapha nje lasePanama badlale ke draw ngelesihlanu ya 1-1 kanti sabona ukuthi mathuba akhona ukuthi nje bangena kahle kumidlalo lenze lapha baphize badlale nayo futhi yona iPanama ekumdlalo wesibili kodwa bedlala lapha nje ngalosibili bedlala lapha nje iqembu lesive lasePanama kepha umdlalo loyo ubodlala lapha nje Cape Town kepha nje lokumnanzi ekusibalanzeli base Cape Town bawujabulele ke umdlalo bafana ubodlala amaduzane iqembu lesive lapha nje lasePanama khona lokho futhi lapha enkundleni sekube isold out ikhumbuzo stadium leso se Cape Town / abantu lebang 55000 sekuyi sold out kusho ukuthi nje sewele silenzela ekubona abalanzeli abanyeni basupporta iqembu bafana asembe kusine performance etondlula ibe yinhle compared to kulomdlalo badlala wona idraw ya 1-1 kanti mase sibuka ke lamanye futhi emaqembu esive ladlalako sibonile ke neqembu lesive lapha nje lase Cameroon labanye badlala kahle kakhulu nje basibonile wene kahle AFCON kanzi futhi iqembu ke lemalingisa kakhulu umdlalo lebadlalako nje basathi ukuthi Mohamed Salah akakhulu imele iqembu Liverpool kepha nje iGibhithe ebedlala lapha yaqoba khona ngemagoli lamane sabona futhi lapha nje badlala Fakers umdlalo odlala iqenjini leMan City lapha oMamamusha nomunye ke lo udlale wenda kahle kakhulu lapha nje leqembu lelo kanzi mase siqhubeka ke sibuka futhi emaqembu esive Mexico bedlala ekhaya ivawushe lapha nje iqembu lesive lasePortugal omabili maqembu atubedlala lapha nje kuye indebe yomhlaba nje basathi usemaqembu lamanyeni eqalile atluselela yona indebe yomhlaba ye World Cup itube ibanjwe lapha nje Mexico eCanada naseMelika kepha nje kubonakala eqenjini lesive lasePortugal ukuthi solo barila kakhulu bathembe kakhulu lapha nje CR7 lo Cristiano Ronaldo baphinze badlala ukulingana nga 0-0 bahlulekile ukuthi bathole igoli kusho kona ukuthi nje Ronaldo noma neminyaka lengaka leng42 solo bathembe yena lapha nje Portugal nje babonile nanyala badlala idraw ya not neMexico yena angekho lapha nje Cristiano Ronaldo asathi ke kusimathuba kangakanani ukuthi bangena kahle ku World Cup nje babona ukuthi nanyalo lithuba lakhe Ronaldo uqinele ukuthi ayiwine World Cup kumbuse uwine konke lokhona Fakers emabhola nto ke manje solo akawinanga yona iWorld Cup ngasangahle emlandzele Messi nje basibonile Messi uwinile World Cup lapha nje eKatar ngeminyaka ka2022 kanzi leminyaka lo elithuba lakhe Cristiano Ronaldo usinaye amentionwe njengabo Pele aphinze mention nabo Maradona nalabanye futhi badlale bende kahle bawina lapha nje iFIFA World Cup asembeke ekusite wendeka nje basimbona nanyalo enda kahle eqinjini lakhe lesive kanzi mase sibuyela futhi back eqinjini lakhaya bafana bakajabulanga ibalanzeli emvathi nje babone badlali bangende kahle kuFakers nokushiwa ngaphandle kumdlalo weSundowns lapha nje ludlala embili lokho eCamerinas angabi khona leqembu bafana nje basimbona wenda kahle ukhona lapha nje ama top goal scorers PSL kepha nje akekho eqenjini lapha nje bafana sibonile ke nemidlalo lomunye ngokudlala lapha nje eNigeria kepha nje makwakhe wangala ekhaya eSouth Africa simbonile okhona udlalile futhi umdlalo wakhe oqala lapha nje bafana kuphinze futhi wajabulela abalanzeli emvathi nje adlale kahle kansilinge lokhona sibonile emidlali emfukeng lapha nje embobela silamu ushaya amagoli lamathathu hat-trick kepha nje mabadlala eqenjini lesive eceshe uko Bruce wambeka lapha nje ebenchini lapha nje naloko phinza kwamanye sabalanzeli ukuthi why emidlalo emfukeng asefomini lengaka kepha nje bangaqali ngaye bambeka lapha nje ebenchini nje basibonile eqinini badlala lapha nje idraw ya 1-1 kanti basiqhubeka ke sibhola lomphebetho beqhubeka futhi imidlalo yemancane lemelasano le kumyami open nje basathi ukuthi nje baprepare nje khona nje iGrand Slam lenkulu letako lapha nje eFrance kuyo iFrench eGarros kanti sibona futhi lapha nje badlala babili lapha nje ekubomba ke lapha nje Arana Zabalenka elohle lapha nje nombolo 1 badlala naKoko Gauff eqineni wasibekela isiqoqo sakhe lapha nje Arana Zabalenka uphumelela ashaya pha nje emidlalo seMelika Koko Gauff kumbuthi Koko Gauff ukudala khona lapha nje eMelika manje uhlulekile noma isupport ikuye egcineni wadliwa lapha nje kanti futhi sabona emidlalo seItaly lapha nje naye lune kahle kakhulu lapha nje kubobabe nje basibona lapha nje nekusina kumbuthi phambili bahle nombolo 1 Mare Kings kepha kwanyalo wehlile unombolo 2 sambona unaphinza uphumelela miyami ophele kumena ukuthi nje aqhubeka phakame naye kuMare Kings angahle futhi amthole lapha nje emdlali Alcaraz mangaqhubeka futhi nale form elakuye nje basibonile nanyalo wena kahle kakhulu kanti sakhishiwe futhi neMare Kings tamasha ayo futhi lapha nje elibhola lomphebetho emva sibone badlali bena kahle kakhulu kuyo iMiami Open asithembeke sibona futhi nalapho ama points aqhubeka futhi aphakama nje basibona ukuthi nanyalo neGrand netako tebe badlala khona lapho mase sibuye khona lekhaya bona umthakho lomkhulu lebelesonto sibuya kuyo lapha nje ibanje iNesprit Marathon Club esibonile futhi imgijimo wala ekhaya lewena kahle kakhulu lapha nje Abednego Mashabo phinze futhi wayewina back to back umbuso uwinile iminyaka eliphelile waphinza wayewina futhi nanyalo lapha nje kuyo 42 kilometers kanti futhi sabona ukuthi iyaqhubeka uyakhula phinze samkhulumisa weva wabala ukuthi nje ufisa ukuthi aye lapha nje ku Cape Town Marathon sikhumbule ukuthi iminyaka eliphelile beyikhona lapha nje iCape Town Marathon bende konke emalungiselelo lapha nje egcineni badlali sebabhukha ama flights baya khona lapha bese yahlehliswa ingcenye nje isimo eselitula sembeke seminyaka lo lapha
lapha nje ngoJune basibonile bayishiftile bayibeka ngoJune ukuze ukuthi bakhone ukuthi baparticipate lapha nje ebagijimi bayilapha kuyo mase siqhubeke siya lapha nje ngesheya i-transfer window iqalile ke abadlali baya manje seqaliwe ukuyamanisana nabadlali ukuthi bangaya kuphi isizini letako nje basibona lapha nje ama-transfer rumors sakhona abadlali abaningi singahle sibabone baye emaqenjini ukuhlohlona wayo Ficus lapha nje umdlalo weLiverpool Mohamed Salah ukhumbule usomementele ukuthi bashiya iqembu leLiverpool mophela season le iqembu le-Inter Miami leliphethwe lapha nje David Beckham phindze futhi lapha nje Lionel Messi uphindze udlala khona lapha leqembu lelo ngelinye ke iqembu leliphumile ngaphandle la silamfuna lapha nje yena Mohamed Salah ke manje kufanele usilitedele abadlali abanye ukuze ukuthi abakhone kuba kule qembu nje basathi ukuthi baholela kakhulu kanti futhi naye efuna ukuthi animal akhole khona kakhulu nje basimbona lapha kuLiverpool bokunguye lehola etulu ke ukuthi bangahle babambisane nabeyisi bobabili lapha nje Mohamed Salah naMessi eqenjini le-Inter Miami kanti futhi linye iqembu leliyamanisa naye Mohamed Salah kusizini etako iqembu la Cristiano Ronaldo lapha nje eSaudi Arabia Al Nassr kumbusi lapha futhi eSaudi Arabia bafuna kwena yena umdlali Mohamed Salah kube nguye iface of Saudi Arabian football ukuthi banaye simbona lapha nje uArab nje basibona nanyalo ukuthi mathuba amanyenti singahle simbone lapha nje eSaudi Arabia kanti imali ehola ukuthi Liverpool angatriplisha ngenyanga yinye athole 1.7 million lapha nje mangaya eqenjini leAl Nassr abe teammate Cristiano Ronaldo lapha nje na masibuka lesizini etako nje basimbona nanyalo mathuba angahle simbona lapha nje eSaudi Arabia kanti mase sibuka futhi labanye abadlali labasematheni Ficus imidlalo yaseItaly ushayile futhi igoli lapha nje umdlali lapha nje Tonali kwanye udlala iqenjini Newcastle lapha nje sesisweni ebeka captain iqenjini esimlani ngaphambi ese eqenjini lapha nje le Newcastle United kusiba amaqembu amabili ase Manchester City kanye futhi Manchester United bobabili bamgijimisa lo mdlali lapha nje sesisweni nje basibona ukuthi nje uyafuneka lapha nje ngahle bakhipha imali nga 100 million ukuze bamthole kwanye lo iqembu le Man City kubonakala ngazuthi ngilo lihamba empili ukuthi ngahle limthole lapha nje Tonali udlala iqenjini lesive lase-Italy lapha idlala sesisweni eqenjini lapha nje le Newcastle United bese siqhubeka futhi lapha nje eSpain umdlalo waseArgentina lowinile World Cup waphinza wena neleague eqenjini leMan City kwanye udlala eqenjini leAtletico Madrid Julian Alvarez nomunye umdlali futhi naye sematheni kwanye lo ufuna iqembu lapha nje leBarcelona kanti neArsenal naye futhi iphinze yevela ukuthi nje iyamfuna isizini etako asathi ke ukuthi angahle ayekuphi nje mathuba amanyeni alakhulawo sangahle simbone lapha nje eqenjini lase lapha nje leBarcelona nje basibona nanyalo udlala khona lapha nje eSpain eqenjini leAtletico Madrid kanti futhi masibuyela ekhaya nje basibonile ukuthi AFCON azange kuboneka kahle lo mnyaka lo emva nje eSenegal kube ngibo champion bayigcineni iCAF lephethe Patrice Motsepe khona la ekhaya eMzansi bathi nje abayithathe bayimikise bayinikete lapha nje iqembu lesibili laseMorocco emva nje badlali baphuma emidlalo ungakapheli egcineni bese kuthi after 58 days bathi ngilo iqembu lesibili lapha nje eMorocco leliwinile nga-3-0 ngenxa badlali baphumile kepha nje lokhola kwanyalo esibonile futhi Senegal iphinze futhi yedisplaya elijiz labo lelisha le-national team banetitali etibili ekhombisa kona ukuthi nje nayo bayiregarda esibayiwinile because baphinze futhi bamikisa isikhalo sabo lapha nje ku-appreciation court lekuthi funa barule ekusingi bo champion lokukhona ke nje basibonile lo mnyaka lophelile namanje lo mnyaka sikuyo iAFCON ibesengeda emaqembu abamanyendi lapha nje nanyalo kusiwa nje iAFCON etako nakhona lapho futhi amaqembu lato bangedekile abangu-28 eganze bese kulapha nje ama-group stages kuba group lang 7 bese kusi group ne-group ibona ama-teams lamane khumbuse i-AFCON etako bedlala next year lapha nje 2027 nalapho futhi sibe sibona kuba ne-co-host iKenya Uganda kanye futhi neTanzania umathathe amaqembu lawo ngiwo leto beaphese ahosa lapha nje iqembu lesive lapha nje leseKenya lelihola lapha nje ngibhini makhata sembe ke kusibe wena kahle kakhulu nje basimbonile wena kahle phambili nje basibona nanyalo ucecesha khona sembe ke kusi kumnyalo utako sibe sibona nje i-Champions League iqhubeka ikhula nakhona basibona futhi iqembu leSundowns iqembu lesele ke la ekhaya eMzansi lesimele lapha nje kuyo iChampions League bangeneleke kuma-semifinals batho badlala iqembu lapha nje leseTunisia lapha nje leEsperance emva nje bende kahle kakhulu kule mdlalo sibona iqhubeka after iqembu leOrlando Pirates iKaizer Chiefs neqembu leStellenbosch baphumile khona la ekhaya amaqembu lebesibathembile kepha nje basiku-FIFA international break into beyibuya futhi imidlalo emele yasonto siyakuyo lapha nje mhla ka4 ngemgcibelo iqembu la ekhaya leTest Galaxy imidlalo wabo uqine bayindaka kahle emva leStellenbosch abashaya amagoli lasithupha icanze badlala iqembu leOrlando Pirates kanti futhi banelithuba ukuthi bangahle bawine indlebe yeNedbank Cup ngoba abantu badlala lapha nje Solomon Mahlangu kuma-semifinals leqembu lidlala lapha nje ku-NFD kuma-CPF Foundation Championship iqembu leMilford
lapha nje imicibelo sekuye enkundleni yaseSolomon Mahlangu since badlala lapha nje eSolomon Mahlangu yonke imidlalo bayidlalile bawinile yonke ngase futhi kuneli goal balingenisile baphinze bashaya yona neSundowns khona lapha ngathi not eSolomon Mahlangu ngase futhi mababuye lapho ngalosibili ke mhla ka7 bathe bebuye futhi again la ekhaya eMbombela Stadium ngalosibili ngo7 bathe badlala iqembu lePolokwane City asathi ke kusahamba njani eMbombela Stadium ngoba sebadlala imidlalo emine esola badliwa bonke babadlala khona lapha nje eMbombela Stadium umdlalo wesibili bathe udlala lenyanga lesithe besiqala eApril eMbombela Stadium bathe badlala futhi mhla ka19 bekulisonto 3:30 neqembu leRichards Bay kanti umdlalo omkhulu ke lesiwulenzele eMbombela Stadium uvala isizini badlala lapha nje ngoMay 16 iqembu leSundowns livakashela iqembu leTS Galaxy khona la ekhaya kanti futhi ke mase siqhubeka futhi iqembu la ekhaya iKruger United linda kahle kakhulu kuMsiphe Foundation Championship ngikhuluma nawe nje balingana neqembu leMilford lapha nje inombolo 1 ne-goal difference lebenda kuthi nje babe inombolo 2 nabo futhi masibuya emhla ka8 ngolosathu bathe badlala khona la ekhaya neliqembu lapha nje emangikhumbula kahle bathe badlala lapha nje ngolosathu khona lapha nje ekanyamazasema sembe ke sibathe uthola lithuba usibaphinze bakhuphuke ba-overtake lapha nje iqembu leMilford mase sibuya sehla futhi sitela ekhaya ela eMpumalanga ku-ABC Municipal League iqembu lephezulu FC sebo champion ke lapha nje ku-Stream A ekuyo imidlalo ye-ABC Municipal League sibambele nje kusingiliphi iqembu letowina lapha nje kuyo iStream B bese kusilapha bese badlala ama-play-off iqembu letophumelela lapha bethu bese lemela eMpumalanga lapha nje kuwe ama-play-off lapho badlala khona amaqembu ela imfica lapha nje kuyo imidlalo nje lesobo egcineni bese kuphuma amaqembu letobe ahamba odlala join iPSL kusizini letako yango-2027 lapha nje 2028 asembe ke kusinje besibona leqembu lena kahle kakhulu nje kwanye uTS Galaxy ngilo kuphela iqembu lesele khona lekhaya kuyo iPSL asembe kusiqembu leKruger United bangahle nje bene kahle kakhulu bephize egcineni bese nje bayijoine leqembu leli mase sibuya futhi ngesheya kusebenza nje iqembu lapha nje ku-English Premiership leEverton after David Moyes ende kahle kakhulu leqembu lesizini setulu kusiba nje bafuna ulula inkoneka yakhe bayiphinze bayingede ngeminyaka lemithathu kusaqhubeke ahlale lapha nje kulo qembu layo leEverton kanti futhi umqeqeshi wayiqeqesha phambilini yona eEverton Sean Dyche naye nomunye wayiqeqeshi labasha labanyamanisa leqembu leTottenham Hotspur khumbuza Tottenham Hotspur sesiqoshe baqeqeshe bathathu kusizini yinye eFacas Igor Tudor liceza ukuqoshwa enyalo kanti mathuba aqhubeka ukuthi singahle sibone ebalanza lapha nje Sean Dyche kanti futhi nemqeqeshi Roberto Di Zerbi lapha nje Italy liceza kushaya phansi iqembu leMarseille nayo nomunye ke lenyamaniswa nalo iqembu lapha nje elilayo le qembu lelingende kahle leTottenham Hotspur nje basibona bayehlaka kancane bangahle bangela lapha nje ku-relegation zone because kwanyalo basetulo olingi liphuzulu nje amaqembu lamathathu la ngaphasi kwabo lapha nje kuyo i-relegation kanti masiqhubeka futhi nje kusiba nje iqembu leJuventus isizini lentako bafuna umdlalo kadlako lapha nje iqenjini leSevilla lePoland aphinza adlale lapha nje iqenjini lapha nje leBarcelona ngikhuluma ngemidlalo nje leRobert Lewandowski kusiba nje bamsinga lesizini lentako lapha nje iqembu lase-Italy leJuventus kanti ke sibuka futhi lokhu liqhubekako lapha nje efasteleni lesingisana labadlali nje basibona amaqembu solo nje aqhubeka njalo afuna abadlali umdlalo udlala eqenjini leSevilla laseCameroon aphinza adlala iqenjini laseNgilandi lapha nje kuBrighton and Hove Albion lokuNcarlos Baleba kusiba ke naye ke lesizini lentako singahle simbone ajona iqembu leManchester United ngemali lenganga 100 million evosi nje Manchester United solo nje besolo imfuna nelesizini lesetulu nje basibona nanyalo amathuba aqhubeka ayakhulu singahle simbone aqhubeka ayodlala lapha nje iqembu leManchester United asukwa iqenjini Brighton kumnyaka lutako asithembeke kusinje konke singahle sikubone kwendeka kepha nje ngesikhathi kunyenti bekhona lembelasona sibuye kuke kepha nje isikhathi sama kusasa ngibekela sibuke kusikhamba njani kulo libhola letinyawo nje basibona imidlalo eminyenti iqhubeka bafuna bafana isold out emidlalo wabo lolenzelako neqembu lesibe lasePanama lapha abantu bedlala enkundleni yaseCape Town ilasha 55,000 ebalandzeli kepha nje amathikithi sold out asithembeke sabona improvement kubadlali indlela abadlale ngakhona after badlala idraw kulomdlalo oqala abadlala khona lapha nje ineqembu lePanama kanti asembeke ukuthi sibona futhi nentshintsho especially balandzeli bafuna ukubona lapha nje umdlali lapha nje Rebecca Mofokeng aqala negame after ashaya hat-trick against iqembu leTS Galaxy babona nga 6-0 kepha nje udlale late bamfaka ebenchini umdlalo oqala emabadlali nePanama kepha nje ngiyobe kuphathele kona ukuthi emidlalo na Esther Coach kuyo i-podcast show ukuthi emidlalo